ба барномаи хабари радиои Озодӣ хуш омадед. Шалои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Қабл аз маърифии хабаргузоришо ба сархати мавзӯи имрӯз 13 июн таваҷҷӯҳ кунед. дар ҳоле ки журналистонро таъқир мекунанд, пас вой бар ҳоли мусофирон. оё ронанда ва кондуктори нақлиёти душанбе худро аз қонун боло медонанд? Худон муарриф кине шумо? Гусфан бара усидо, гусфан болим ку. Шумо худон муарриф кине? Ту чӣ коригари? Ман журналист нишон додам та ина. Эдем тема хону ту. Ман хали беҷик далбоҷа печат мекунам. Президенти Амрико мувофиқат кард ки барои таъмини амният ба Полша 1000 сарбози иловагӣ бифиристад. орзуҳо ва оила аз байн рафт, вале наваруси ноком мегӯяд зери хушунату фишори шавҳари акнун собиқаш худро бадном кард. دکتر سنش گفت که دختر پاکت بر قسمی کار کرد که دختر خیلی بکشه. дӯстони кули Тоҷикистон парвандаи раиси деҳаи саёди ноҳияи Ҳисор ва муовинашро бо сабуктар намудани айбнома ба додгоҳи олӣ ирсол кардааст. Бурҳониддин Сафаралиев ва Фахриддин Раҷабов ба барангехтани адовати милливу қавмӣ муттаҳам мешаванд. Муфаттишони додситонӣ мегӯянд парванда бар асоси шикояти чанде аз узбекони маҳаллаи Саёд боз шуда буд, аммо Бурҳониддин Сафаралиев айбномаи мазкурро рад мекунад ва мегӯяд ба ҳеҷ сурат шаъни узбектаборонро паст назадааст. субҳи имрӯз ду хабарнигори радиои Озодӣ ба ҳангоми инъикоси мушкилоти марбут ба нақлиёти мусофиркашонӣ дар Душанбе бо дағалгуфторӣ ва бадрафтории ронандаву кондуктори яке аз автобусҳо мувоҷеҳ шуданд. Албатта ин бори аввал нест ки рӯзноманигорони мо зимни иҷрои вазифаи худ бо чунин бархурд рӯбарӯ мекарданд. Аммо дар қазияи имрӯза муносибати кормандони милиса ки бевосита шоҳиди кашмакаш буданд низ тааҷҷубовар аст. Зарангези Наврӯзшо асли қазияро аз Шодмони Ятим ва Алишер Зарифӣ пурсид. субҳи имрӯз тахминан соати 10 буд ҳамроҳи Алишер дар истгоҳи назди Садбар будем. хостем он автобусу троллейбусҳое ки аз меъёри муқарраршуда зиёд меистанд сабт кунем. ҳангоми сабти мо воқеан як шоҳиди он шудем ки як автобус истоду, автобуси шумораи хатсайри 4 буд ва ронанда ва ҳамчунин кондуктор ба берун баромада ба даъвати мусофирон, яъне ба ҷамъ кардани мусофирон машғул шуд. мо ин манзараро сабт кардем ва ин боиси он шуд ки худи ронанда ва кондуктор ба мо дарафтоданд ва нахостанд ки мо онҳоро сабт кунем. хуб Шодмон, чаро чунин бархурд карданд? медонистанд ки шумо хабарнигоред ва чӣ ҳадаф доред? бале, вақте ки мо назди автобус рафтем, худам онро шинос кардем, корти хабарнигориро нишон додем, гуфтем ки мо хабарнигор аз радиои Озодӣ бо ҳамин мавзӯъ дар ин ҷо қарор дорем ва мавзӯъро ҳам шарҳ додем. ҳатто худи кондуктор ва ронандаро суол кардем ки чаро шумо ба берун баромада ба ҷамъоварӣ ва даъвати мусофирон машғул ҳастем. хуб ин манзара вақте ки мо сабт мекардем, воқеан онҳо нахостанд ки ба ин манзара барояшон кадом як мушкиле пеш биёрад ва ногаҳон ронанда аз дохили автобус берун шуду ба ман дарафтод ва ин айнакҳои ман аст ки мебинед, вай аз бале гирифту аз чашмонам гирифту ба замин партофт ва вақте ки ман корти хабарнигориро ба ронанда нишон медодам ва бо як таҳқиромез гуфт ки ин корти ночиз аст, метавонад ин ҳар кас дошта бошад ва гирифту инро ба замин ҳавола кард. хуб вақте ҳуҷҷати хабарнигории Шодмонро ба замин партофтанд, ман рафта онро гирифтам ва аз ба онҳо гуфтам ки ин ҳуҷҷати хабарнигорӣ аст ва дар ҳоле ки қаблан ҳам чанд бор такрор карда будем ки мо хабарнигор ҳастем. он кас дар посух гуфтанд ки мо дар як дақиқа метавонем 10 то аз ин намуд ҳуҷҷатҳоро омода кунем. хуб дақиқан дар чӣ шакл таъқир мекарданд доно Шодмон ва агар Алишер дар байн намедаромад имкон дошт ки латукуб ҳам кунанд? шумо худона муарриф кине? худона муарриф кине шумо? Ту гусфан бара усидо, гусфан болим ку. шумо худон муарриф кине? Ту чӣ коригари? ман журналист нишон додам та ина. Эдем тема хону ту. Ман хали беҷик далбоҷа печат мекунам.
ای بچه مون تل باید شما خودتون معرفی کنید برای تو کی کدوم معرفی کنی؟ پول میگیرم ما در تلسکوپ وقتی ما همه رو برو یک کس دیگر اگی یک کس دیگر اگی برای ایستگاه نیست چی میجا؟ وقتی ما شد برای بسیار میشه ایستگاه امیره چی میجا؟ تو را یک کار موندگی ای بچه ریس بودو همین حالت رو یعنی تمام مسافران میدیدند. ولی این رو نه تنها مسافران داخل اتوبوس همچنین در ایستگاه حدود یک بیش از 20 نفری که چون صبحگاه که بود مردم بسیار رفت و آمد میکردن در اونجا تماشا کردن همچنین راهگذران و در اونجا نقطه های زیادی فروش مرکز های فروش هست که آنها هم شاهد این حادثه ها بودند. بالاخره شادمان برای تهیه مطلبی که میخواستید موفق شده؟ بله ما موفق شدیم کارمان رو همچنان ادامه دادیم و جزئیات رو در ادامه برنامه میتوانید تماشا کنید. امیدواریم که این صحبت از نظر مقامات داخلداری توجیک دور نمیماند و نسبت حادثه مذکور واکنش نشان میدهند و اقدامی را روی دست میگیرند. اما باید گفت نوبسته از وضعیتی به عمل آمده طور شادمان یتیم هم گفت او با علیشیر ظریفی رسالت خود را اجرا کردند و گزارشی را که از پیش بودند آماده نمودند. ساکنان دوشنبه شکوه دارند که نقلیات جمعیتی از روی جدول حرکت نمی کند. مسافران را دقیقه های زیاد در ایستگاه و درون نقلیات منتظر می مانند. اتوبوس های 2 و 7 و 43 آماده هستم. سالانه ترلبوس کمتر دیر میآید. بازی من انتظار ترلبوس دارم. مشاهده ما هم نشان داد اتوبوس و ترلبوس ها نه تنها سری وقت به ایستگاه نمی رسند بلکه بعدی به ایستگاه رسیدن راننده و پلچین ها به جستجوی مسافران می افتند. برای چی مسافر جمع کنید؟ راننده اتوبوس از این پرسش و ثبت ما عصبانی شد. چیکارگری تو؟ شما که؟ ما ژورنالیستی. یک سال می شود در نقلیات جمعیتی دوشنبه مسافران راهگیرا را با کارت باید بپردازند. به سؤال ما که راننده ها چرا مسافر می جویند اکثر راننده ها پاسخ ندادند. یک نفر پلچین اقرار شد که پول می گیرند. پول میگیرم. مسئولان تنظیم نقلیات شهر اعتراف می کنند که برخی راننده ها در ایستگاه ها زیاد می ایستند. برای زیاد سوار کردن مسافران منفعت‌دار بودن راننده و پلچین ها را رد می کنند. هر روزه همون پولی که همون در نقشه هست از با طریق کردی شده است همون معیار معین قطعی مسافران رو سوار میکنن از مقداری معین بار نمیکنن دیگه. اونا وظیفه دارن که هرچی بیشتر باید که مسافر دیگه وظیفه دار نیستن. خیلی چند قدری که در همون ایستگاه هست و موافق طلبات همون رو میگیرن و محکم میکنن. که خون راننده ها از زیاد بار کردن مسافران منفعت دار نیستن. همه کار دارن. کار یک سفر ها تشکیل کردگی که مشکل در نقلیات جمعیتی شهر دوشنبه از مسئله هایی است که حل خود را نیافته است. هرچند مقامات اتوبوس و ترلبوس های نو وارد کرده نظام پرداخت غیر نقدی را جاری کرده‌اند، عادت پیشین برخی رانندگان باقی مانده است. شادمان یتیم، علیشیر ظریفی، آزادی دوشنبه. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. دیروز پرزیدنت آمریکا با درخواست پولشا موافقت کرد که به این کشور 1000 سرباز علاوه‌گی ارسال می‌کند. در عین زمان دونالد ترامپ گفت که شماره سربازان آمریکایی در اروپا افزایش نمی‌یابد. در چند سال گذشته بعد اشغال شدن کریم و هم پشتیبانی دیدن جدای طلبان اوکراینی از جنوب مسکو در خاک پولشا تخمیناً 4500 نیروی آمریکایی مستقر شد. گزارش مفصل در این باره در آزادی ویدیو گذاشته شده است. برمیگردیم به تاجیکستان. یک عروسی یک روزه توجیک برای بن و دختری متهم و پهن کردن نواری نیم اوریانش از سوی شوهر سابق خواستار مجازاتی او شده است. ایدیمو شیروی 19 ساله با ناراضگی از حکم دادگاه نهایی دنقره حالا میخواهد به زینه‌های بالایی شکایت برد و پاکدامنی خود را اثبات کند. این جوان دختر در صحبت با زرانگیز نوروز شو و به رادیو صوفی گفت در شب اول عروسی به شوهرش خوش نآمد و به چنین روز گرفتار شد.
шаби нахустини арӯсӣ барои Иди Моҳшерова сокини 19 солаи ноҳияи Данғара ба фоҷиа ва бадномии ӯ ва хонаводааш табдил шуд. шавҳараш ба ӯ иттиҳоми нодухтарӣ баст ва мегӯяд зери латту кӯбу азияти сангин маҷбураш кард то нимаурён дар рӯбарӯи наворгири телефон худро нодухтар бигӯяд. мара ҳамуша гуфт ки ту нодухтарӣ, ҳами камераро бояд ҳами гапҳоро бизанӣ. ман аввал розӣ нашидам, дубор дорум кашид, банди чодарам кати дубор дорум кашид. ҳамутадам нагуфтам, дубор беҳуш шидам, бо ба ҳуш омадам, баъд ҷон ки зӯрӣ кард, ай тарси ҷонам, ай тарси ҷони дугонаам, маҷбур шидам ҳаму гапҳоро бизанам. гуфтам ҳо кати ҳам бача ҳаму дар 8 солагим хов кардам то сара барои зинда монданам, барои то сар зинда монданам. ҳар гапе гуфтам. оҳо овои дидама пок кард ки дар навор яхеле биёӣ ки гунаҳгор худат биёӣ. ови дидама пок кардам, либос надоштам, ай миён поёнам таи адёл пӯшидагӣ будам, болом лиж буд. субҳ падару модари Иди Моҳ меояд ва баъди баҳсу ҷанҷоли зиёд ба маркази ноҳияи Данғара барои ташхиси тибби судӣ мераванд. ташхис дар ҳузури шавҳар мушаххас мекунад ки Иди Моҳ бокира аст. аммо ба гуфтаи Иди Моҳ баробари шунидани ин посух шавҳараш ӯро 3 талоқ кард. рӯзи баъди Иди Моҳ пас аз ин оғоз шуд, зеро мегӯяд шавҳараш навори нимаурёнашро ки маҷбурӣ сабт карда буд дар байни ҳамсояву шиносҳо паҳн кард. дидау дониста камер омад, духтурсинаш гуфт ки духтар пока барқасами кора кард ки ҳам духтар хиша букиша ё ҳам фикр кард ки шарманда шава, ай дар бияру биромада натуна, ё фикр кард ки дига зиндагӣ накуна. Иди Моҳ мегӯяд чандин шоҳид дорад ки навори нимаурёни иқроршавии ӯро дидаанд ва ҳатто ба худаш ҳамин наворро нишон додаанд. барои исботи покдомании худ Иди Моҳ дар маҷмӯъ 3 маротиба дар ҳузури шавҳар, ҳам дар Бухтар ва ҳам дар Душанбе аз ташхиси тиббӣ судӣ гузаронида шуд ва хулосаи тиббӣ покдомании ӯро собит кардааст. баҳс дар додгоҳи ноҳияи Данғара ҳам идома кард, аммо додгоҳ бо сабаби набуди далели собиткунандаи паст задани обурӯ даъворо ба манфиати ҷавон ҳал кардааст. ман фикр мекунам ки ҳамин Иди Моҳ дар мақомоти судӣ ба ҳимоятгар ниёз дошт, чунки масалан аз сину соли вай мебинем муҳаммадӣ 1999 соли таваллудаш ин натавонист ки ҳуқуқу манфиатҳои худро дар мақомоти судӣ ҳимоя намояд. фирӯзи Муҳаммадраҷаб, шавҳари акнун собиқи Иди Моҳ, дар суҳбати телефонӣ ҳама иддаоҳои арӯсро туҳмат хонд ва гуфт ин туҳматҳои ӯ дар додгоҳ собит нашуд. ҳамин падай бакурат ёзандаи тағйир наёбанда дар вақти алоқаи ҷинсӣ кардан бевайроншавӣ имконият медиҳад. само дар вақте ки худаш таҳсил кардагӣ, худаш гуфтагӣ ки ман ҳамшави бача қасе ҳамхоба шудагӣ ҳастам, гуфта ҳамаша гуфтагӣ худаш ира суд таҳсил кардагӣ. Иди Моҳ мегӯяд баъди паҳн шудани навори нимаурёни ӯ аз шарм дигар ба кӯча баромада наметавонад. ҳатто дар сараш андешаи худкушӣ ҳам чарх задааст. аммо мегӯяд андешаи ин ки худкушӣ ҳаром аст ӯро аз ин роҳ баргардонд. ӯ тасмим дорад бо кӯмаки кумитаи занҳо вакили дифоъ дарёфт кунад ва дар зинаҳои болоии додгоҳ баҳси покдомании худро идома диҳад. мехоҳад ҳақ ба ҳақдор бирасад ва нафаре ки обрӯи ӯро аз байн бурд ҷазо бигирад. Иди Моҳ мегӯяд ин ҳодиса ба зиндагиаш зарбаи ҷуброннопазир ворид кардааст ва волидону чанд хешу табораш ҳам ба беморӣ гирифтор шуд. дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон ба мавзӯи бокира ва покдомании духтарони арӯсшаванда ҷиддӣ бархурд мешавад ва дар сурати ифшои ба истилоҳ нодухтарии арӯс шавҳару хешовандонаш ӯро аз хона берун мекунанд. طبق آمار مرکز جمهوریوی تشخیص سودی تیبی در یک سال گذشته 2018 577 نفر برای تشخیص بکارت مراجعت کردند که بیشتر از 6% تشخیص بکارت پس از توی و سر زدن بحث ها صورت گرفته است. به قول مقامات در اکثر حالت دخترانی که به نداشتن بکارت متهم می شوند بیگناه می برآیند، ولی در بحث های دادگاهی معمولا آنها پیروز نمی شوند. بینندگان عزیز، این مطلبی آخرین برنامه امروز بود و البته امیدواریم که این گونه حالت‌ها کمتر می‌شود. گزارش‌های از این بیشتر رو می‌توانید در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azodi.org دسترسند. بر علاوه در شبکه‌های اجتماعی ما صفحه داریم که می‌تونید در آنجا مطالب خواندنی را پیدا کنید، ویدیوهای جالب را ببینید. فردا یادتان نرود صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان می‌شود. تا ملاقات بعدی خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشید.